alun men evves nufuza beenumen nokuran mi evves kumfunyaka majburen nokuran kumfuniga tibi MDP ge muwazzafun take algonduge campaign vas asmasake bukure hamati befulna fene wadannawane e befunuge campaign uge sama e kumfunitahuge befulna soluwane sarukaruge siyasi magamtahu tibi befulna uluwane adi algonduge ministry ge befulna se befulna campaign uluwane geto alun mekama ka hora hevesnala algonda ekkon tibben beenum bayako annam den bayaka algonda ki sarukaruga minister ka vegen asti vidane bayaka usvedane algonda behekamenno geto algonda ama mi campaign agule komme mihaka marhabak yan algonda bara gina tuhumatu eba kure mi tibebulna fene wadanna wane mi rega kannege iyege kannege mi addu live ga algonda dekki wahake ke kiyafa addu live ge fake post en hadagen bodu kanta ganne hingata algonda addu live ka min zamana ko ahakasnu dakka amehen dakka wahake ingeta den algonda men eti vidalwani fenakage ofi hegga gafali filingiliga algonda adi mi gafali filingi yang erives iyega ingeta mama ekahala eki wahaka dakkani befulunabes ebainge mikam miharo iggoi ingeta ehmima algonduge aburu katilansha adi mige terega nuba tasawware gayam kurum begen kurave kamen mihar mi sate ka hawanara ingeta den alonda hama hurihara tukum SMDP ge memberunge kiban fahagavi kamaki mi party ge activities ta nuhingaka hama algonduge mi message wara boda mi memberun terega ba hinga ngeta ei party active nun kama den party rarruga ehiteri wanje kama adi mi huri eki kankan hallu kuran sarkara ko masake kuranje kama den ha maganu gotaka fenuni memberun hama sarukara ekkon party kuriyad dam beenum wakan furtama kamakan hama mi rarruga ya adi hama maalega wes party ge memberunna party awi gulum badahi korun ngeto hama ya ekkon hasakon rarruga mi huri masadata balagatun ngeto midennavi hodun ege tereng ekankamuge tereng alon men sarukaru terenna ekkon e rarruga sarukaran we taida party en we taida ituru kuran kuranje kankan kurun ngeto den party hingumuga rarru hingumuga hama party ge faratun mi fasage hiteri kan dinu ei algono ma gandu dekama MDP ge member un algono den oi message ki algonduge mi dakka wahaka ya fursat devwashe ngeto mi algonda wada kura mi candidate unnaki mi party ge mi vi 16 haruga party hinguma hawalu tibbe be fulunne ema amihaka test kollaware algonda tafatu dakkaname den haddum maccan algonda den message ki haddum matige mi algonda abe wara bodu kulum wara zamana sure aili gotun hori gulun taken ebe hori haddum matige tasawwara ki wara bodu tasawware algondu men gengule mi sarkarun gengule am haddum maccan tasawwara wirad ful koreviyamo algondu men ekan kamyab kuran